Ingabuzokuthi siselamanzi siwasele ngaphakathi. Kuqala kutshula amathupha emthini. Kubonakala uba lo mthi khona into ayifumanayo. Ngoba ukhona umohluko phakathi komthi osemijelweni yamanzi nomthi osenkangala, osenhlango, osendaweni edrayi, endaweni eyomileyo. Ngoba umthi osendaweni eyomileyo nawo uyoma. Umthi osela amandla kaMoya Ingcwele angene ngaphakathi. Okay, uMoya Ingcwele anyothula diliza nyane ngaphakathi komzalwane. Athi lo mzalwane ngendlela bekade phila ngayo. Athi leka uvela uMoya Ingcwele. Athi wena nakufela. Igazi lenkosi leso lazihlaba izono zakho. Igama lakho lasusa encwadini yentshalalo yafaka labhalwa encwadini zobomi. Awufanga namhlanje iziphoso usindisiwe eziphosweni. Phila ubungcwele. Umoya Ingcwele athethe nawe. Icharacter itshintshe. Bathi abakubonayo baphile, abakubonayo ayithi ababekela izandla, abakubonayo baphile. Ngamanye amazwi umthi uba mhle ngantoni? Ngamagqabi. Umntu uba nomhla ubona umthi ugreen. Ambalwa amathuba ubona abantu behleli phansi komthi owomileyo. Angazi uba bakhona endaweni yakho. Kodwa ngazange ndababona abantu abahleli phansi komthi owomileyo. Abantu bahlala phansi komthi ogreen. Bathi abakubona indlela onxibe ngayo, i-greeniness yakho ibe ihilile esiphilweni sakho. Ngoba kufika umoya wengqondo. Awukwazi ukuthwala isiqhamu umntu ungekho healthy. Qala ube healthy kuqala, ube ngcwele, uphila enhliziyweni. Umoya Ingcwele acela uba nalapha uphazamile, ngoba nangoba uguquke. Athi nalapha ngeba wenza kakuhle kodwa susa lento. Yilento athi uYesu kodwa esikhileni unalento yokuthi wena uphilile, kodwa awuphilanga ufile. Kodwa abantu babebuza impilo uthi uphilile. Uyahamba uwenza zonke izinto, kodwa ngokathini uma ungamamela uMoya Ingcwele ufile. Lo oluhlobo lalo mthi njengoba uDavide esisho kwindumiso 1, uthi hayi uyolo lo mthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, oqabelayo lolabomini, ovelisa iziqhamo ngexesha lazo. So umzalwane ohleli emijelweni yamanzi akayisweli into angayithethayo uThixo, akayisweli into angambonga ngayo uThixo, akayisweli into angayenza ayenze uThixo. Awupheli, awaphuma amazwi, awanye awaphela amazwi ombulelo emlonyeni wakho okumbonga uThixo. Ngoba uyayibona igqamile, iqaqambile imisebenzi kaThixo emehlweni wakhe, ngoba umoya wengqondo uhleli. Ngakizwi lenkosi esethi Yakobi ngiyacela,  kodwa nifumane.
ngoba nicela kakubi. Aniceleni injongo zilungileyo, kodwa nicela ukuphakamela abantu. Kuba xa ngabe uThixo bakunika le mali uzokhukhumala, uzotyiwa yintsikelelo, ukulimaza, ikubulala, kusesihogweni. Ngoba uThixo udecide ukuthi angakuniki ezi zinto ngoba ukasilungeli, akafuni ufe utshabalale ngenxa yentsikelo akunikeze yona. Intsikelo zakho zibanjiwe nguThixo, not ngoba zibanjiwe ngoba engafuni ukukunika, kodwa uThixo upatient, uThixo unomonde, uThixo akafuni kube khona umuntu otshabalalayo. uThixo ulinde wena ukuthi uguquke, asogqiba ukuthi bakunike into zakho. uthi kwaGenesis chapter 12 verse 3, ngikwenze intsikelelo ukuze ube intsikelelo, bathi abakusikelelayo ngibasikelele, abakuqalekisayo ngibatshapise. Umoya wengqondo uma sowufikile ukwenza uhlale ngakumbi uThixo. Abanye abantu ngenxa yokuswela umoya wengqondo, imbandezelo nentshutshiso nenhlupheko ziyabasusa kuThixo, kodwa yena uYesu Kristu wancanyatheselwa ngezikhonkwane ngemfuimbandezelo ukuze sihlanguleke naye, asondele ngakumbi kuyise, ngoba idinga ewayelizele ukuthi afe thina sisindiswe. So intshutshiso ezeza nehlelayo zamenza asondele kuThixo. Ukuhlukunyezwa kwakhe, ukuhlupheka kwakhe, ukubethwa kwakhe, ukutshicelwa kwakhe, ukubethelwa kwakhe, ukubulawa kwakhe, ukuhlatywa kwakhe kwamenza asondele kuThixo. Kodwa wena ukuhlupheka kwakho ukwenza ubhekele kuThixo. Kanti sabelana naye uKristu nakenhlupho, sabelana naye uKristu nakembandezelo nakentshutshiso, sisazi ukuthi asiswelile, akhona osisweleyo, kodwa yindlela ekumele sidlule ngayo ngoba nenkosi ingasekunene kwabo yadlula kule ndawo ngenxa yoba kwafika umoya wengqondo. Apho khona umoya wengqondo, ithi iBhayibhile umoya wengqondo wavelisa isiqhamo sothando. Umoya oyingcwele wavelisa isiqhamo sothando. Apho khona umoya wengqondo khona uthando, apho khona umoya wengqondo khona uxolo, apho khona umoya wengqondo khona ububele, une-kindness. Awukwazi kuzenza, awukwazi kuzenzisa ngoba uyaqhutshwa umoya ingcwele. Athi nikelani ngokuqhutshwa yinhliziyo, ngoba ngaphakathi enhliziyweni yakho ukhona umoya wengqondo. Akukho kumonelana apho khona umoya wengqondo.